Sapa punchay munasqa kuyamasi, noqanchikqa kallpachakusanchik llakininchikpi, chantapi sonqop akininchikpi Diospaq qillqasqanpi. Kunandiyapis noqanchik kicharispa kasun kay libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, nisan kay hinata. Chaywanpis noqanchikqa Dios tatayayuq kanchik, chantapis paymantaqa tukuy ima hamusan, noqanchiktaq paypata kanchik, Señor tiyan, chayta Jesucristo kasan, paynejta tukuy imasqa ruwasqa kanku, noqanchikpis paynejta kanchik. Ima lindo kay versículo kasa noqanchikpaq munasqa kuyamasi. Maypini wanchik, Diosninchik tata llakasan kay pachapi noqanchikpaq. Paynejta noqanchispis kanchik, porque pay kikinta Diosninchik ruwawarqanchik. Ima kusikuyta noqanchik kayta haych'ana sonqonchik ukhupi. Mana waq ídolos kananchu tiyan kawsayninchikpi, waqlantiskuna maychus Diosninchik tatata, payqa qechunanta lukarninta. Ari, imaynata qanpa pasu yarimuasayki, qanqa llakikuyki cuidayki ichariwa wasniykita tukuy imata haywayki, kay kikinta Diosninchik tatapis haywawanchik sapa ukninchikta, chayta ama qunqanaykichu tiyan. Kayta mana qunqarqachu pastor misionero maychus chayamurqa Boliviaman chantapis Perú llaqtaman. Payqa pasarqa Diospaq qillqasqanta, pero dia runasqa mana creespi Diosninchiktaqa, paykunaqa hap'in munarqanku wanchinangupaq, hap'iychik enqaychik nirqanku, pero Diospaq yanapayninwan payqa librakurqa munasqa kuyamasi. Si noqanchik creesun chay Dios tatapi chayqa, librakuspa kasun ahinata, ángeles ninta kachamonqa cuidanawanchikpaq sapa ukninchikta, chayta ama qunqanaykichu tiyan. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandiya.